Ассаламу алейкум, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Бүгүн сиздерге ушул жерден жаңы автоунаалар тууралуу маалымат бермекчибиз. Kia Ceed'ден баштасам. Бул машиналар жаңы 2020 жылкы Kia Ceed 1.6 объем, пробег 0. Ички салону бисира көргөзүп кетейин сиздерге. Коробка автомат, кондиционер бар, подогрев руля, подогрев сиденья бар, штатный магнитофон, мультируль бар, климат-контроль бар, 4 терезе көтөргүчтен автоматический, универсал. Басын көрөйлү. Басы 1.119.000 рубль. Kia Optima чыгарылган жылы 2020. Бул дагы жаңы, без пробег, пробеги 0. Сиздерге салонунда бир катар көрсөтүп кетейин. Комплектациясы перед последний экен. Климат-контроль бар, кондиционер бар, мультируль бар, подогрев сиденья, подогрев руля, терезе көтөргүчтөрү 4 тең автоматический. Сиденьялары клёнкада экен. Басы 1.364.000 рубль. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2020, 1.6 автомат. Мындай штампованный дискаларда колпактар бар экен, парктроник бар экен. Салон көргөзө кетсем, 4 терезе көтөргүчтен автоматический, мультируль, штатный магнитофон, Bluetooth поддерживать эткен, кондиционер бар, климат-контроль жок экен, подогрев сиденья, подогрев руля бар экен. Комплектациясы актив го дейм, орточо комплектацияда экен, без климат-контроля. 1.6 автомат, чыгарылган жылы 2020, без пробег. Мунун баасы баасы 930.000 рубль экен. Kia Sportage чыгарылган жылы 2020, объему 2 экен, 4 ВД. Салонундагы бир катар сиздерге көргөзүп кетейин. Бул городской кроссовер болуп эсептелет. Климат-контроль жок экен, кондиционер бар, мультируль, штатный магнитофон. Отургучтары мондай ткандан экен. 4 терезе көтөргүчтен автоматический. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Мондай так, мунун баасы
1.389.000 рубль. Бұл Kia Sportage болды. Кейінгі унабыз Hyundai Caretta, шығарылған жылы 2020 екен, тоже без пробег. Объемы 1.6. 4 выдысы да болады. Бұның передний привод екен. Bir жағылы тартат. 4 стеклоподъемнигі тең. Автоматический. Кондиционер бар. Мультируль. Подогрев сиденья. Климат-контроль жоқ екен. Комплектациясы базовый эле. Жөнөкөй. Бұның басы 930.000 рубль. Шкода Rapid шығарылған жылы 2019 екен. 1.6. Ондай механикада екен. 4 терезе көтергіштің автоматический. Кондиционер бар, штатный монитор бар. Климат-контроль жоқ екен. Рульдағы обычный эле екен. Арт жағынан дағы кіргізіп қойын, аябай қоғыз автомобиль. Оның басы 797.000 рубль екен. Volkswagen Polo шығарылған жылы 2019. Объемы 1.6. Коробка механика. Комплектациясы базовый екен. Штатный магнитофон. AUX-тың USB входтору. Кондиционер бар екен. Механикада. Алдыңғы терезе көтергіштері автоматический, арқаңқылары ручной. Басын қарайлайм. Басы 740.000 рубль. Renault Logan шығарылған жылы 2019. 1.6. Коробка механика. Салонында көргөз қойын. Самый минимальный комплектация екен. Кондиционері бар екен. Магнитофон вообще жоқ екен. Рульдағы обычный руль. Терезе көтергіштері алдыңқылары электрический, арқаңқылары ручной екен. Басын қарайлы. Басы 569.000 рубль. Hyundai Solaris шығарылған жылы 2020, объем 1.6. Коробка автомат. Комплектация предпоследний екен. Подогрев сиденья, подогрев руля, мультируль, 4 терезе көтергіштің автоматический, штатный магнитофон. Оның басын аз қарайыз. Басы 840.000 рубль. Ондай Hyundai Santa Fe тұрады. Шығарылған жылы 2019 екен. Мұның объемы 2.4 деп жазып қойып тұр.
комплектациясы максимальный комплектацияда екен. Бүт навороттары бар. Электро сиденья, регулировкалары бул. 4 терезе көтөргүчтен автоматический, мультируль, кондиционер, климат-контроль, подогрев сиденья, подогрев руля, кожаный сиденьялар, бүт обделкасы кожаный экен. Торпедалар дагы кожа менен капталган. Аябай приятный салон экен. Арткы сиденьялары клеенкада экен. Bunun baası 2.439.000 рубль. Hyundai Solaris 2020 жылы. Бұл ең ақырғы күзігі. Ондай обновление болып, фарлар өзгөрүп чыккан. Алдындағы решеткалары дагы өзгөргөн. Бұл ең ақырғы 2020 жылғы кузов. Сізге салонында бір сыра көргөзүп коеюн. 4 терезе көтөргүчтен автоматический, объемы 1.6, коробка автомат, кондиционер бар, штатный магнитофон, мультируль. Арткы сиденьялары, баасы 1.250.000 рубль экен. Арт жагынан караганда эч өзгөрүш болбоптур, бир аз фарлары чоңойгон. Так, эч өзгөрүш жок. Hyundai Solaris 2020 ең акыркы кузов. Достор, шуну менен бул видеону жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо лайк басып, астына комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталып кетүүңүздөрдү суранабыз. Бул биздин өнүгүүбүзгө өтө чоң жардам берет. Андыктан достор, каналга катталыңыздар.